muna yun. Rombo. Gusto rin nga ba? Bilis. Kung masasanta. Wala, ito kapag may wala isang dami. Wala yung basta yung mga hero mato. Sinap ang liw. Diba? Bagas rohani, aku titik kuri tanganmu, unahule hotak terhoki, itu benar-benar kau sambut dia. Oh,
Susundo lah. Apa titikku di tanganmu begitu lari kembali so. Apa titikku di tanganmu dah begitu rek menuntun no. Percuma dobe. Ang kambal kinuha na mo? Oh, la level itu sih nak kini man. Coba. Sampai detik kulit tangan mana king. Saya sudah kita ada lagi, saya sudah bikin. Ada di persiap mana pun, ada kerasa. Iya. Susundo lah apa titikku. Terus kan? Iya. Ini sih. Jam belalang anak. Tapi titikku di tanganmu dia. Gimana lah? Emang asing dulu bro. Ini dulu, kecil dulu. Ini dulu kecil. Bukan main clothingnya pas. Jadi lari man, jadi lari cuma awal. Makan, lewat bola. Ini apa deh? Tadi gini saya lihat, ini kecil. Langsung teriak mana-mana. Kecil perasaan kecil. Ada gak? Main mana? Yang gedeng dia mangan dulu kita bisa. Bisa saya. Ini mengasah sa mentang. Tapi bisa malu atau malu. Musiknya ini sih memang di sini. Saya malah aku kena ngeri. Saya aja giling na yun. Ayo bisa kau dia narain begitu. Nah, memang salah ya kan? Nomor dulu. Nah, Apa Kita pengribet? udah gimana? Jadi bakal pas. Apa pengribetnya di sini? Mantap. Dipersiap. Apa titikku di tanganmu? Rek dia malah sebenarnya. Saya langsung ke live YouTube. tapi Tuhan maaf.
Anak kurok na nale. Buran na lah. Aduh. Asa sok pinara. Aku titikku di tanganmu. Yung sayang na ipang. Alih hulak gue parentro na nga. Ako mo to. Masalah deh. Asal. Ini juga sih mau nggak? Ano tayo nga di boto tayo mga sonido ka presiden na ako. Kau sangat biasa tangan. Tapi titik di tangan, nggak Parentro na gue. Dibilang tuh bang. Agak lu. Oh, tak belum bisa deh. At rin sa pangayon ni Lai. Kuru kan. Dangi ini hod. Huruf na nawa masuk na perpuyo na pas narakku. Abi margajang na be kan. Sale tolokan ni Kimoti na. Aduh. Ya kan? Kan Ini kan biasa. Melarang pasti na bajaran di zaman nung kaya pira. Siya mo, tampang lang ito rin naman. Ba't sinibutin mo rin na tabay ko rin, nasibutan mo no? Ay ber. Ha? Ay ber ng lagi. serius mau coba? Tapi titikku di tanganmu, nggak boleh terjauhi. Hari hidupku seluruhku ini kokoh setia. Percuma doa
Mamutus Ah, ali push na nakisalo dik. Ano yung push ni, ano yung intro na yung pinag-kaya. Kan? So, di ba ganting mati, nasa pasto. Ay nga mo nga gid. Kami sumong nasuro na. Ay kan ang dubig. Dari. Nasigang gudorohan. Hindi rin nagpamasok na. Iyo. Hindi disebut masuk ke sini rak ko eh. Hindi na pas sendiri. Sabi nga itong isip ko sa na, wala yung may kamas ima, pasto yung ganting mati na. Ah, sige. Barawai. Ego deh. Ay, medyo lagi. Pas mo si Margaret. Ano nasa ako? Segampang eh. Segampang masuk wajib. Lihat gua. Ini belajar tuh. Tangiman. Ini aku sutuk makin nasal na berjuri. Enggak, sudah bisa. Ini. Belakang ya aku sutuk. Kono pibero sa Ini kanila. dulu kan? Baru waktu kamu sini solid deh. Baru solid kan? Semua terbuat na kan? Namin po. Hah? Di ba boleh mana di blok solid? Ini. Video. Kosi. Dele, kita blok. Apa sana king? Harus lalaki. Eh, itu Kalau mau kalau deh. kan tadi di bekor ko mesti. Bekor ko mesti ilok ko na kan. Wala ba? Sa house na may kumago niya ni. Enggak, ako ngay hapus ani di bani mana mesti ilok ko mesti kanino pa kari. Itu kan deh. Nih kan hapus mo, trinigin na kan. Nanti aku udah kan betul. All ka to ko taksi perai ma. Nah, untung bersihkan atas itu. Batas rohani, hati titik